Osem nastavníci ruského jazyka, kotri robia u 30 osnovnih školoh u 10 mestov, gdje žijú Rusnaci, bez ohľadu, že še instrukciji dostavali od školske i upravi direktoroh i pedagogoh, mušeli kreativno organizovati nastavu, že bi školjarom bula interesantna i že bi mali dzeku robi z domašnji zadatki. Hodzini sme organizovali prek Google učalni, abo prek Viberu, prek Facebooku, po mailoch, u zavisnosti od toho, že ktori возраст boli školjare i jaki možljivosci mali školjare i ih rodiči. Ja, napríklad, pisala i po ruski i po serbski zadatki, bo mam školjarov, ktorí nie baš celkom razumija ruski jazik. Uglavnom to zadatki po vjaždaco, zaokruž, vifarb, ilustruj. Zato tih školjarov chcú kus da co še rihtaju za zmahanje po teraze, oni dostali zadatki tipa do poljni prazni mestah. To napisal peršu gramatiku, kedi še Rusnaci priseljali otkac i taki informaciji, co ja bi povedala što opšća kultura za Rusnacoh. Z ohľadom, že nie isnovala možljivosť za organizovanje zmahanja z ruského jazika pre pozarjadový stan, Ministerstvo prosvity, nauki i tehnologijnog rozvoju odlučilo, že bi še školjarom, ktorí peršu klasu u štrednjoj školi upisuju školskoho 2020-2021 roku, pripoznali rezultati postignuti na zmahanjoh, ktorí realizovani u školskim 2018-2019 roku, odnosno toti, ktorí školjare vytvorili na zmahanjoh u 7. klasi.